Mela. La so tribal area po constitutional nang hok pe me aphet sita me ili tum daga bangke cethana bangavi. Tribal area kalima kalang ma inglong so tum adet along ri kalima kalang ma pu cethan let bangavi. Apong dak perangke tum pen dak lam thama bi lo cethan timum amai bi piglo sita is not a political party tum ta angho pen chonche la tribal area po di angho pen chonche. Dake kai kita jang chuan nam ke su har chuan nam ke su gas nam ke su hal hei hu lam se ke tham lok sita la dak ini tum tribal area long tribal tum mate inglong a deda long inglong a so tum kibirang a phai ka ve pin hala so lam bang ke ningje bang ve ningri bang ve lasi non BJP atum la so development to batai ke thom ka sar lang ke hang ka sar lang vret ku pele lo do poke bisar lam tuar mi lang dak do piglo mat a tribal a inglong so tum ke avi pin ave deadlo prutin hala hui a mi lang kumalon tel hai ke en poke de kupiele do lang la ke lasi ni tum la bangsu APHC a song ben bangke election ka chi pa haiji a phanan bet kalilang a ke cheng sia ke mang bangke la dak amuni de tum la dak a inglong so tum chichini nang lang la ke dake inglong along ri tribal area po alam the bang he tribal area po alam the bang la chichini nang lang lasi sik sidul aron along mata du ha parliament along kache parai alam the de thepi lake parliament protang the lake det pia farman kache parai dim parliament along kache parai alam the dak Assam Assembly long kache parai alam the doan alam rai an sita me dak karbiang long mate sik sidul arlo nang dutlu protang the asap so modification mane dak chingsir nang lang tribal atum phan kimesen je phan ateng si chingsir sila dak ke aron ke applicable mane aron dak nang klu unji bang unji lason taxi BJP non Congress non NPP non ajat a political party non karbiang long arlo bang lo purutang te halatum athepi halatum akemang halatum claim ke dam halatum agenda ke dak tribal area long ke asap chelar chetni halatum agenda ke dak tribal area nang ludlu purutang te tribal tum koson si kirai kom jima koson si tum paching furjima hala sort teng si dak ke politics nang claim ning lasi non ke theglong lo karbiang long arlo ke lason a political party ke theglong le dedlo lasi APHLC ke amhang theknang koklo emethang man thurphut riso nimso arta do ave tumsi thurphut si nona bangke ladak ke karbiang long pen NCS ke tribal area puche thamchi mum nang bar lo nona bangke la hello thepi bangke ajha tuna pudunlo laso song ben bangke political party ke along ke ludun tongong chelo pu ningkan soksi ke dam edlo ningkan soksi ke bapor ke dam edlo nona anta thurthelang maili tum ili tum a population ke dak non ke 50% avelo non anta thudun delang maili tum non anta ite ko pharang relang maili tum la solam bangke tum ningjang jena ko ti ningpung nang ko ti sita non theglong lo kapre ka political party tum ke la dak ke APHLC tum akemang futhar APHLC tum keklema futhar bangke la tum nang ki pudunji nang ni doni kalisi hala tum ke personnel jungjung alam pen lo sidon lam kapathe lapu an lo Jai ka thara jungjung alam a hemarit alam si non ke ningje baret nilipui bu bangke political party tum jong si chedanji pulutang te tum akemang ba chedanang nilipui bangke akemang pen la pen akeja pen hala hiu alam pen chedanang itum ideas itum principles itum ideology pen chedanang jungjung alam pen ke chedanang kali ni tum ki puji bu bangke la hello la pen non BJP tum arisin ka ve porsin non ke jungjung lam non itu masong ja potum han arta kabi pin tum hanta jungjung lam pen block sinon aja ka nili kadore ferangke fani puguli tahla BJP long la jipa okdun la chedai dun clock a ferangke tum tamela asap sabalam the kumane break up alam the kumane lapu jebong sa alam the pen sin non bang jungjung lam sikapa theji fansi kabor i lai hu ke thang da kali lake ituma ke mang APHC tum ke mang long ke thang da khinde dona thai weda posi munitum akamat tha bangke along ka prek atere konje phan lapen non athi pilam bangke asitin a political party karbiang ke do anta hemprek alam ke ningje vegji la ka theklor lam lo seta APHC asong ben karjuji la pen rara phani tum ahin pen kachuning ri bangken ka dok ka beta non bangke question mate karju do vek na po we have to raise our voice itum SHB na po nali tum ke hanga hemprek ke komar phan lo hitung ki puji bangke hemprek la ke inglong aso phanan vet
autonomous state only for tribes people lasi lahelo tum epechal sa song mani puji bu bangke lapen kadok kabera tami ase cibina po nona bangke asitin a political party panda arjuna po nana tum ke hanga hemprek ko mata farman lo Tripura son hemprek ke chief minister ada komania sarkar son akaprek non tribal fan haral dak chief minister pamana bangke tum koi krela ke dengun e chagon ele sona bangke lahelo lasi pini dak itum lurulang so aklampen manjaan itum dak motor gari cijeng po laso kachi jeng athi pi ke lahelo Dakke lake tribal area lasi rally for tribal area protection kadok ve anutin ang ho abe ang chun mena chona po lake tribal area laso tengsi dakke election da petunang po lahelo isila marjula hala BJP to manifesto long banke hala central pe state pen la manifesto long banke article ban jokon pe ta council ban ke paklang banke article jokon sta la tum kusul ka chepre ke doko ke BJP asong pen hempre ke hang pokol lake chobai pigalam thilo lake manifesto long ta avi pulo ke di state BJP state a manifesto long masi avi non dakela ke karbiang long lo poster long topon lok chot autonomous state pukala ke thang dakali lage sangti long pu tok he di ho osomatum sangti long pu autonomous state pu tok wak pen thang chepre ka ve lage poster long tok log yo thek lage osomana tok thek lage sita BJP tuma manifesto long masi avi a manifesto ka philam lo Omit Shah ke bang hud India home minister ke bang hud masi ang ho pen masi dak tribal area long nang lu chok si dake autonomous state ang hopen chonchi pulutang te koson telake Himonto Biswa Sarma ta dak kaningi hotke Karbiang long arlo ke non ke dake kache song abelo andulon nai pusi pu dake non ke kaching thuran belo pusi ningi koson si dake andulon mate kache song abedet po monana kache song juje pinlang la daka inglong so tum abang ke non ke aphai ke achiti manda abedet lu la so kache song juje pinlang akimang juje pinlang Lada ke do akhi council akhi do anta achi tim kali dake 70% 80% akhian kala ke che phansi pi laplo inglong so apok long ke anamasi lele ante la sona kache song la dake dobom lang ante ko poson si Himonto Biswa Sarma la dake kache song abelo po ningelo lake lakin tum hin pen pinrem lo lake BJP mate dakla asam finance minister lo health minister lo la Himonto Biswa Sarma ke pinrem lo sonke andulon abelo puda kapachu bai bangkel lake la pen kapre political party congress atau manda arjulo moher kajuson si alang itum ke hanga hempre ke komara phano lake inglong so farman mama kadok be farman lapen ASDC tum ta ningji batiti autonomous state for all lake che don donde ni tum ke che don donde lake autonomous state for all kadok be fan autonomous state puka lake un e lake ladake chini nahi ti ho lake ho akapre ka din general area kali lake tribal area puloke kadok be fan tangrom pedno be fan kali lo Inglong aso tumhan raikon nang po phan lu kupi posi chini un ed da mala so la so ke mang la so kamat ha bang kupi posi constitution long dak tribal area punang ke hok lo kupi posi 6 schedule paron danang ki pilo kadong be dak chingrum pelo du hublo pulutang te inglong aso tum ke apu thak chiri rong ka chi son chi monesi ke chiri rong chirai det po pop si dake ili tum long ke chiri rong ke chiwan nang elo pusi inglong aso phan si dake nang bi vet lo hala aprang India a constitution ka selama hutta Gopinath Bordoloi sub committee dak banglo latum dak pen report bonlo ladak inglong so tum kupi sikamat hama po ha Delhi long report bonlo hala so report long ke tok do hala sota dak inglong so tum ke isika phere do moanisi India lo dodun ko mat mo dak nituma long le phelang bang nang rai pi etna hong pen munir bang pagmat dak nang do hup na po immigrants do pig na po ka phere do hala so ka phere ke pini ke chun de khangyang lo pinian ni ke dake inglong so penan parta hong pen ke bang ke cheki bitum dak na omun nak lo hala so ka phere ka hok mandet lo iru alam da charjuje ha iru Samson Singh inti tum dak constituent assembly sub committee tum hanki pudun alam ba ke pinian ni bangkala dake pini ke ko ke det lo alang ni tum ki pudun ke la pelo Karbiang long ar lo election an ke inglong aso mate tribal tum si thurlong chodnang ji pukaning je don kaningri dun alam hat dak hawai pur mate haberong long la so lam ke tok dun kaning ji don alam ke pinian ni ke itum hanang kacari tum ke la ke nang claim pipe det thang jang lo isila ka solam bangke kaddo ko bekar bitay ningkang hekna po iningpung hekna po nona bangke anutin ang hopenta la political party do an panta arjuna po la so tribal area a protection mate kiraikom ji panang tum kupilo eklem po ke la arjuna po non la solam bangke SMS po alok pwede ko lang yun tomato ka dati hab bikhase alok ko dia lang আজি ইয়াত ডিফু চহৰত আমি
APHLC দল হৈ পেলাই আমি ইয়াত গোট খাইছোঁ আমি ইয়াত ৰেলী কৰিম ইয়াত লৰুলাংছ প্লেগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম তাৰপিছত মাঞ্জালৈকে আমি শেষ কৰিম এইটো ৰেলী কৰা উদ্দেশ্যটো হৈছে আমাৰ ট্ৰাইবেল এৰিয়া প্ৰটেকশ্যন ৰেলী ফৰ ট্ৰাইবেল এৰিয়া প্ৰটেকশ্যন আমাৰ সংবিধানত 6 শিডিউল সংবিধানতে আমাক এইটো দিয়া হৈছে এইটো ট্ৰাইবেল এৰিয়া কিন্তু সেইটো ট্ৰাইবেল এৰিয়া যেটো প্ৰটেকশ্যন যেটো প্ৰভিজন আছে সেইটো বিষয় লৈ আমাৰ ইয়াত যিমানে দল সংগঠন আছে এইটো বিষয় লৈ আলোচনা কৰিব নিবিচাৰে আমাৰ ইয়াত মিডিয়া ভাইসকলৰ পৰা যিমানে ইয়াত ডিবেটছ পাতিছে যিমানে ইয়াত সভা পাতিছে সেই সভাত এই সংবাদ মেলত কোনো দল সংগঠনে ট্ৰাইবেল এৰিয়া বিষয় লৈ কথা পাতিবলৈ আলোচনা কৰিবলৈ বিচৰা নাই গতিকে আমি ইয়াত আমি আজি ফাইট কৰিছো আমি কৈছো এইটো সংবিধানতে ইয়াত দিয়া হৈছে তো ট্ৰাইবেল এৰিয়া মানে জেনাৰেল এৰিয়া বহুত ডাঙৰ ভাৰতবৰ্ষত কিন্তু ট্ৰাইবেল এৰিয়া মাত্ৰ দুটা দট এইটো দুটা দটত যিবিলাকে ইয়াত ট্ৰাইবেল লোকসকল আছে এই এখেতক কেনেকুৱা প্ৰটেকশ্যন কৰিবলৈ এইটো উদ্দেশ্য লৈ আমি ট্ৰাইবেল ৰেলী কাৰ ৰেলী আমি পাতিছো গতিকে আজি আমি সুধিছো যিমানে কাৰ্বি আংলঙত যিমানে দল সংগঠন আছে আজি আমি সুধিছো আপোনালোকে অট'নমাছ ষ্টেট যেটো ইস্যু লৈ পেলাই বছৰে আপোনালোকে ইলেকশ্যন খেলি আছে আমি আজি আপোনালোকক প্ৰশ্ন সুধিছো এইটো যেটো অট'নমাছ ষ্টেট যেটো আৰ্টিকল 244A এইটো কাৰ কাৰণে আপোনালোকে যেটো ইস্যু ৰেজ কৰিছে এইটো কাৰ কাৰণে কিন্তু আমি APHLC দল সংগঠনৰ পৰা আমি ৰেজ কৰিছো এইটো আমি যেটো 244A এইটো যেটো অট'নমাছ ষ্টেট এইটো মাত্ৰ ট্ৰাইবেল লোকসকলৰ কাৰণে এইটোৱে ভাৰত সংবিধানৰ উদ্দেশ্য মানে ট্ৰাইবেল লোকসকলৰ কাৰণে প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে ট্ৰাইবেল এৰিয়া ইয়াত আমাক দিয়া হৈছে সেইটো কথা ইয়াত আমি এইটো আলোচনা কৰিব লাগিব গতিকে যিমানে নেশ্যনেল পাৰ্টি আছে কংগ্ৰেছ হওক বিজেপি হওক জেনাৰেল এৰিয়াত যেনেকৈ পলিটিক্স খেলিছে ইয়াত আহি পেলাই ইয়াতে অলপ নহয় মডিফাই কৰিবই লাগিব ইয়াত আহি পেলাই উদ্দেশ্যটো ইয়াত মডিফাই কৰিব লাগিব কাৰণ এইটো হ'ল ট্ৰাইবেল এৰিয়া ইয়াত এই অনিয়নৰ দামৰ কথা ক'লে নহ'ব গেছৰ দাম কথা ক'লে নহ'ব বা বেলেগ অন্য কথা লৈ পেলাই নহ'ব ইয়াত যেটো ট্ৰাইবেল এৰিয়া আছে সেইটো বিষয় লৈ আলোচনা কৰিবই লাগিব ইয়াত ট্ৰাইবেল এৰিয়াত নহ'লে এইটো ইৰিলেভেণ্ট পলিটিক্স বুলি আমি ক'ব লাগিব এইটো